tuamu akadongan na donga manang naso pedongan. Jadi unang sakit hati ang hurukon na sa liyon ko bereng-bereng sa lilingon panok-noti ninge-ninge manat-manat. Jadi semakin lama ko bereng semakin dalam. Pada ko joko bereng kamu. Di masa-masa songono mengenai virus corona nang pajako-joko kamu unang iri pahamu turu nyawamu mulunok ko sa halitor olo man ya jabu kamu nang keluar songonau tapi ke minggu au tak keluar jabu terus biar ngagudip tian beda irpamu ro mulu kamu mulu jabu kamu leleng dang godutamu godut dotong apa cakap kamu nah masa irang naik luar do piau tapi 72 raw aus mulai au jabu sonari tapi 70 alo au nang irpamu orang naik kau ay 6 kilo. Beh, apa cokok kamu dah? Beda lah. Jadi pikir orang corona. Kau, mana tamu nang salahmu? Nang ipamu. Mau ipamu lo jauh tebak langsung kamu dah. Bering mana? Mere kamu mana-mana songon nih. Nah, sesaping on. Mas sesaping kanan. Nah, nangil pamu. Upasi selilingon. Upa diam-diam. Baca ko jauh kamu. Itu pamu ron. Ay, daw. Bukan virus. Eri pahamuro mo. Eri pahamuro virus ina katai. Dang. Mulai virus iba songonina may buhawe no. Jabu maita. Na masalah na may jabodo. Selilik na wijabu. Aw manay. Jadi mulusonarin nun tiba-tiba mengasuk koronon marid dia mau. Unak kira kamu dang ita dahu beau. Nangiri pamu non au sansak ni hai. Tijuri kerau. Nangiri pamu non paman gembul. Jadi itu kamu na jabui, na hashtag di rumah aja na work from home. Mana-mana tam. Una kalau corona ini parah kamu butuh kamu nih. Jago-jago kamu. Semua ini maju dah. Apa jago-jago kamu? Lari do naik kulokon. Horas.